Ko e lotu whakaaho ki a whakaloto lahi ma whakatua melie me he wholofola. Ka veinga loto o ku kovi. Potu wholofola ma tiu vai tani ma ves taha walu ke taha hiva. Ka koe ngahi mea o ku hū me he ngutu o ku mei he loto. Pea ko ena pe mea o ku uliai ai tangata. He o ku mei he loto ai ngahi whakakaukau pango, ai ngahi whakapō, ai ngahi whaikovi, ai alawhia, ai ngahi whiauaki, ai ngahi kaihaa, ai ngahi tukuaki, ai ngahi laukovi ki he otua. Amen. Ke tau lotu. Otua mafi, whawhetai e tawa usia ai aho whaoni. Whakamalo atu ho o ako naki me whakahinohino me he wholofola he pongpongini. O kua whongi au he wholofola ke utoi sivi ai ngahi mea o ku hū me hoku ngutuni. He oku ne whakaha ai mea o ku i hoku loto. Mahino pe ka pau o ku iai hakoloa lelei o ku o lea aki hoku ngutu. Pea mahino o ku tuku fufu ia i hoku loto ai koloa lelei ko ia. Ko e nehu pe hangahi lea o ku ikai ke tāu me hoku ngutuni. Mahino koe loto o ku kovi. Pea koe kovi ai loto. Pea mahino, pea mooni ai whakahinohino he pongpongini. Koe hauia ai ngahi whakakaukau pango. Pe te hoko ai koe bad influence on other people. Whamole i au eiki. Hanga mua he awhiona. Whakamaa, pea tafi, pea see ai kovi kotoa pe me hoku loto. Kai awhio, pea taloni ai awhiona i hoku lotoni. Iho hua whape si sukalaisi, ko koe hoku whakamo ui. Emeni. Whakamalot ke te koe o ku ke kau mai ke ta lotu hufia he hoani. It's amazing how each day God provides a Bible verse and a message for each of us to learn, pray, and renew our mind, body, and soul. The scripture today is very interesting and it's true in every aspect of our lives. Jesus reminds us today that the things that come out of a person's mouth comes from the heart. And the question today, where does evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander, where do they come from? Like Jesus had explained to Peter in this scripture, it's from the heart. Whawhetai ne pekia pea toi tuu ho tau eki, ke ne whakamaa pea whakatau o tāina ho tau loto, me he kovi kotoa pe io, pea mo oni e lau ai punake, pea kua ufi e tau kovi kotoa pe. Loto mawai pe ki eiki te kaki ki ai hangahi whakaamu ho loto, ho o ngahi palani mo ho o ngahi visone, o kua whakamo oni atu, tene whakai e tau ngahi fie mau kotoa pe. Don't forget to subscribe for daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Thank you and God bless.